Abusiafo ene adofo no mema obibia akwaba ede ebatuma GHS so muniaba ekweti kapa ena motimini na ganu wahala dwumedie ena mani guso enso amo ehwe ensem ababeto apono so se 35 years old woman a chese wo bedi akon a eben bono region nidin Eunice Brobe ene dey chese aposifo ensa asodi mu nyina ne ba wo no a wokoja no ede no eto refuse dump so bola so ankasa ma menka ne sanate ase wakoja akwada no de ato bola so na nipa wokwakoto ne bola egu oba besia ne ko hu akwada no ene ode no kokoma queen mother na wo bono region bedi akon no empotam ho no de kokoma no achese hwehwemu ekoso ne no ena district police commander superintendent Charles Ej a confirm say eyampa ansem bi say ekoso na ene dey maame no abepiemu ewo ho no a wo mo twen na emra no ene no edi senie etie na abusuafo nse we bebe to dwa na abaye yi ne nanamra na wo mememe kasa ensem odi etu dwa de ese wani ensese ye ka edi chomitwa ho me ba me di munchemu ebeba abeso fitiani asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe abusiafo mesanso emamo akwaba ebiemu yedwuma yedi nyumeko a eso yasen Mama Juliet Ventures open enchansen den na wo hwehwe ede asiesie wo kitchen freno was number na that screen no eso no na baby wo bia no obe deliver ede ama wo penechi akwan nso so a owo abekala pass wo betimi aba ne nchen na ne de wo pede sisi wo kitchen wo dem wo ho baby ano wonsa etumi aka na wo pe nchense papa nso ede abo wo dan so ene menko baby ase neat roofings nchense papa ekho ena wo behunu wo benya na so chese wo mo do mo bon nchense no chese wo mo bo wo dan so ma otimi se dan yi si ho no ma na kasasa ampa abaye yi ana brantie ye mami ana ye papa wa bobra na wo pe se de obesiesie wo pono wo dan wo louvers bebia so wo pen sliding na wo benya no so Winners Aluminium Limited wo mo ene glass ho ene ma hwehwe wo mo so achi kwan for wo sliding doors ene de ekeka ho me guess nana ama owuso oba me mo kwaba Joso kia Bibi aboko. Oti asia mi ni problem. Me amitimi hunu. Na me ma dom timi okay. Ye de rade ase, ya se edinhwemu ebi ni edinhwemu na akwakoye ma ye nsem a chese edi atentwie ewo mayi mu. Okay. Nana ma 35-year old. Wetimi atena ase. One wa ware krampo na, wa ware wonware yesuso a wone nkrofo ayeden awo. Na ebinumu peba ebinumu nya nkrofo mpaye nkrofo ebo na de wutimi nya bi se medie menya ma na broso adan ya chese medie doosu ntimi hwewe fa nka ho entime koto na twen na ma o hweye ma me su ene ban a wodan na di Eunice Brobe a ne kwan so ano no eke am eda wase wa konya wode amame na akonya mu mejire mu ede adatuma GH ahwefo mo mota echi boy echi dom eboa ye abrene na ebiem so mo support ye mo comment di share crying ebi okra mo di chi ni ni ano ye so musa na me nhwa mo se bo ye sade no ede emai mo chere se mo do yampa na ekia meba asem no so no o se wa wododo wa wai nana ma wa wododo ye ne nana kasa eba abonte wo se akwada no wa wo 7 Onya kola mama bi asem ye kan ba no abrewa no ne ba na ntemu de achete wo ye ne ba nti wo ye na kwada wawo enson we ka ho otwe wontimi nhwe no nti na chete wo oto ne twena wo bisa wo to ne twene irade abrewo okia asem we abrewo dodo ekia wo ba wesusu wa wo ba ku But the first first why a mistake. Yeah. Why mistake the toss me? Why mistake the toss me answer? You need an pursue and so I dream. Why cause why fourth one? Fifth,
6 7 ama 8 abeto so say afi de wa bre untimi hwe na bi ona wo hye ase no na wo nye calculations da bi o ye hwe ni bibi yo na ne nya no so mi blame ni bebre mi de sha abo ohia na ayesa nyama we nya no de nkenye ohia krampa nka abai wan ka na adwen be ye adwuma che ne se ba ku mienu miensa wo de me nya kuru kwa aware me ahwe me ba ku mienu miensa de ne hwe kra ye din ena setemu seten enti enko yie ma minti ne me ntwentwen so edobi krampa ene contraceptives adoso na me go fa anase wo de enye sika ye ma fa ko hye sika mpo enti wa mu ntimi ntu hofo ni tu ye ba ku mienu miensa na anya yi atu be ko so aya ko si da ben we ya ye ka ye nsa honhom nyina hwe ti wo so ni wo so ahonhom 7 na sha de wo ye be fo ahonhom 7 wo de je den shows ekia mama dabi obey eye me de pa se police ne ka se asemwe omu nye ne fiatem omu pede mani nko fie ko hwa akola no akra no be hwe na enko on pede ne fifie on train 9 months enim se na 9 months akwantuo esitie wo ba fa yefu emu me fia no pa me fia na dwo me ntimi na me wo ye wra me eni ya bre ewo mu na otimi train 9 months ma akola etimi pie na opede akola ne fi bebi e opie fie no e de no koto bola so no afia ya chi wasema ba na be ha asa akola yi afia asema ba na be hwe no asemu ba ye na obehwe no police asemu ba mu na obehwe no o dabi police fo na ya de me bo ma baso na wo mu nche ne nyansa se wonu do be wi ase wa fa futo bi anto no ho so wa hwe nso hwe so afa nya nyansa sua de a ene ye fendi no Ghana ase na be hu sanya ma bi se yo ayo onye ya asem na wa wo si emfa show hia wa sa de ya fa show hia but onye di mo titi man che be ne den o ye de onye kwa ka sa e sa be si onye aso onye ya se unim se ohia wa wo de di kan wa wo de to so mienu miensa enna ye num nsia enson na se ni na wo bo homoden utimi hwe o hwe wo mon kaka na de aba no enwo twe utimi hwe a se enye the only option is obekwa to atwene asa wo fo aso say because of ohia ntino obi wo no wontimi hwe akwada na won koto ne ntwene ase na me kan me si so ebie won say wo call western countries ni mo okay there was structures bi wo ho there fe bi social workers wo ho there won kwala omo hye nkwala foster homes ni nkwala egita hodie nkwala abum omo welfare omo apomudin ni sa nyama na fa nkwala ho no won kofo omo di sa nyama no ohu atwuma enuti wo nko bebi wa abrochima nko to say nkwala busa ma yehu ebi edibitu okay wo bata nka wo ba na hweka na wo ba kana wa mu nkrapo no adwe nya papa bi asa ana wontimi hwe na yetimi ne phone sem ye de akoto bebi a aban na abehwe no edun pepe so no beti hwe no ho a no no so epia kobo ne bra na wo de 1 2 3 4 Ghana and I mean entire dey ohia be mu say Ghana ohia ntini any structure no there was social welfare there was foster care unit but it mean awon didn't know enough to say ma ko je san kola no edo makoto bia ye papa ntika nka ye de say obi a awo ba de akoto bola so ko ta ke zike ye tete bi we tete zike o sa short tete bi wa ha na me sa aka kusutu say abawa no enyu won kwapo ne yenche ni fi onu nkofo no mo ti fi onu na me enokra na me ya baso se nkofo no mo ti fi onu njindi se abrewa no onu ana hye eye ne nana se onu na telefone because o si ana apada no wawo enso entiwe no ntimi hwe no enu na me baso ni fi ofo no nkofo no mo ti fi o ye ntwe o mo ntum bi okay ni em bi so mo so woni mu nsem omo mu ben ni fi ekra ewe mu okra mpo ye ntwe o mo so ntum bi because mo hu to ba wo ba ko mienu miensa oni hu awodin wo safa yefun o de ofa 7 to anyway no de ono na mo kra mu hu se da bi enko ye bi emi se de mapem kra po na mu hu se 7 to de mu o jai no na ba wi ase na o hwe de kakra o ben ma fofo ni to o mpade so o mehu o ba tin awo wo nkola 7 o ben ma fofo na o ben ma fofo to na mo no mehu nti do mehu kra pa yefun sha se fifi ni to mehu awon be no kokko se de ebeyi awon be kan no se nka honum kra be se ko mo reporter because wa 7 won't be sure mo kra po wie o sa be wo 8 account o me ti bi pay one se nka after am na nyi se wi akofa akwa nti o me bisa o be fi no ado no me bisa ne se o ba na wo na o we we ni aya complex so
Okay. Omo ka omo fo abone no so because omo fo aso a enkenye obi ana wa ko fa akla na fi bola so ele akoma ohima na ohima so ya akoma police station na nsem echa no ama police fa bra ye hwemu a say e be hu say mami we ana mami Eunice Bulobe ne bani anti na ya be chi na fi ni fie enka mu amone ni ti fie no mu hu say wa be fi akla ni nkra no emu wo na bibi esi ekro mu abacho mami na wa wo 7 no le last boy 8 na wa won say ha na ehunu wa be fie mami na kase wo fie ba ne bande yente ne ka yente police for wo me bisa ne numa sem na nka enche ne nyansa wo mo ni nti fie ko modi na bro okay 7 na ndi ko wo ska ka be wa hin na ma say empanifo a ewo eye bedi akon district aye traditional council for wo mo aye de chop ekọ say eye aposifo no wo mo hwe na eye akwada no wo mo fa ne mama me ne bia eye dey understand wo mo nso so beboa ama wo ma hwe ma me na hwe ne ma no ugidi say ye de akwada no ba sa emo a wo mo e kan ne ma me na nkasa no obetimi atene ni ahwe akwada na ma na yeye ekiasam di kankan no mame ba you no pe ne ba na hwa enko won chen 8 months 9 months fa cheme on chen 9 months en fa mu how ene obrani nia do obedi de enkola 7 no mu wetire su bedi en sha ma akra ni mewi ase nkono enkoto no nkre so we are planning that photo version na nkasa na mo no ontu okay enu tita empenifo no wa ba mo jire mo ke bia ma no enkosi aga umma emna no enfa emna kwa ni next time ofi no oba no ohia be ma onu akasa obetu no wadru se me obeka na won tete me hu be makra me ma wo yin so kra nka me nsa bi no me kra ti wo fa ma ni hu ye twi na so no fa mu wie no opie pa no hu be ma na social distance or no be no double social distance do you bet ni hu afi be ma because ade we any shey abaya ba ko dia na wo je ye be warewa enke ya waru de ndu o de campus wa waru mpa ento be ma no ne tenu to wo ye nkola ba enu onu su ni hu anwo de obehwe omo nti dia nti na wo tukwa so ba ye enye krasi emu na tese bibidu akese wa ye de ehwe ye ho se o be se obewu bie o be se ntwa ho awo kra enye we ho ne wo dia no mo twen ana no so hi a chichira na ana o krasi onu so ye diska na to contraceptive for on mana na ma se ndo ni se sika de ye to bibia wo man ga na no krasa but o se e krasi asetina na different sure akra ha okokra ko obi fie na ko to se ndo se fifiri obi fie efiche na ko tibi kra utumi charge wo ekrasi unam kwa ukra pa otun se ento se fifi ebi no ati biko unu obi eni ase ya shadi o when enye the first time at this issue abc ye afi 2020 mukwa like countless enukwe bebre wo mo je wo mo de to toilet so wo mo de wo mo tu nwura mu wo mo je wo ma to baby like edosun edenti na ye ma ye be pre ye ho akwakọ penyin sen na ba na afa ye be wo awie ye se akwada no ye nhwe wo mu biem like ye den ya because of na hawa ana se wonyim wie no wo akwada ni wie wo hwe atete wo be fam entete ye odi akwada ni be fam a wontimi nye enu nti na wo ye ana se ya na ebusuafo no na hye no ma wo mo se because we ye dwen ho aye nti ase didro na ekoso denti ekia abrabo no montu anyansa enimu bi okay nyansa ena abo mu awo yes anyama no okay because who the nyansa to abrabo yia wa wotna sa wo hwa babo mu se de na mi hia sisia de na class 16 15 17 18 19 ka se sisia de enu na the abaso ne se obewo boyfriend intim sum go fa boyfriend me de ba se pa enti the abaso ne se me ko fa boyfriend me fa bi na fa boyfriend we no o se ye nda so a wanwe wo se ye nda no timi ko wie baby na wo dwe wo so a o se okay o se ndi obi afa boyfriend onim se o chiri asem de o e down no boy beta o yi di nhemu ni wie no wo hu se nhemu echi no ntemi se ne sisi aye nyansa no okay abrabo anamotu bi a ekire nimde de bia wunyi wo nantem de bia no wunya nimde wo mu nti de wo ye ba kompo na hu susu aso ba na wa wentu wo ofu
na uta ukoso to aso na wo ya ukoso na wa na obetena se aka wa se san nsem ye koso enia no priwani nsen ni mato me back ni we de nyam priwani nsen we do openi nsen openi nsen na mato me back ni ma edie bebe na ya hifa na do ko ma mele adie ikwa ye what cycle bi kran ma yetimi yusu oh ene we me save week we me save week we me save enu tete nim dia nkofo nim to won se me nyansa be mu sure nipa ni nim die na won ni nim die so na antese social cra kire won nim die so antu won sua emfi mana wo de se futo na ansa kire wa so na won sua emfi hwe nkola 7 epia enega na system ba ku kra te sen mienu miesa 9 7 hey mami wo asembo ne po ye di 8 beka wo ye sure say 8 a ko to ne kwen no obetima bibi afa ho nana ma ye di ensem no AC for final words etu edwa ema mabunu they say we ye hu so o kam mabunu hu so o 35 onsa okay ene mabunu ni mpanifo a wo a na je say enam sika eni wo ne ho kro ne benti wo mo take that risks eto wo mo ma ekune because nkrofon so nam ye prayer camp pebi a wo mo susu enya bie nti fafutuma wo mo epia me de wase wa kunye yi na me ka se she ade aye mi ka mi hu se na mi sha sempo efi mi si fan kan ade we koso yi ehu hia se nkoso sa o fa ye fun na wontimi enwa ehihye bebre wo ho edima ye wo mpenifo bebre amudi sa anyama no enwo djuma ye wo adoption centers Ghana endorse at least ubetimi no peni bi aka ho asem dance obe wo akla no innocent baby na odina fa enso hwe ene amani hu efi ni kwala bro adekra wo nim ho hwe kra no no wan small kra po se obi ewu 90 mo obi na afi de ho anso so na amani hu no do be abeso akwa ketua obi nsuma oye ure na hu so oye se obe wo ba mami ka unan to so to zip mu na so wan so na obe koso aye na je se wan so se obe ye sex na wo ye so a ene contraceptives nya na baby bo ho ban ewe no wa na obe bu hu ata no de wa asem na nso ye nhwe ye hu ye akola na wo mu ye o mu sa no wo mu they are not to blame womu nim ho hwe openi so 35-year-old oba wa wo ba wo do ba ko to apotenti wo de se ababo ni wendi ye wa wo 7 ewie na ababo ni wendi enti wotimi embo aboso empre djumadin bi empe bi fa osan re na na mo ko bi wo 13 we bi wo pasa na so mo mo de ehwe wo mania no enti adenti na wo ba wa wo ko last 7 na ba ko po beto mo akire o se ono kwa de wontimi hwe na ko to na kre mama enye timadin fo mama enye pese me nkuminya fo endu ye nkwa ye ho sa se wo pese nkwa onye ho a na nkwa ba obra enfu obi emeka ho embe ha nkako no enka ho yo emfa obi enka ho meme ha nipa no abrabo na nama ne nsema wodi etu edwa eno no intisese we yenya futu mfama ye empanifo enkwadawo wo ho so a ene na waye den wapo ba bi no wate ku obi a ene wu eni asem abusuafo aha ene ye de edwumadi no esie subscribe to your channel no like your videos na share fama abusuafo ene adofo no ebiem so betimi follow yen we IG page @tumaginh_ nana ama owusu a ene de mete ensa edefre na me no etwetwen enkomo na me de dwumadi ho cha me din ene ekuya sikapa dasene yebesane hye